Dison dia mo amang buru nami. Dison Nauli itu lang. tadani lasniroa nami. Upasatami ma ulos tuhamu. Dalam nami martangiang asanggiat lam tujulanon. Lam tudenggana parsaurata. Lam dipasu-pasu Tuhan ma parngoluota. Saya gajang ma umur muna. Saya dinalau madalani ngulu-ngulu. Na pinasa tuan di bata tuhita saluna. Suang soni pasat noaeng ulus. Tuhamu si gajang rapu saya gajang ma umur muna 7 lanon. Adur haduka ma tugu-tugu ni lobu. Adur hatiti ma tugu-tugu ni orbo. Anang saur ma tua ma amu amang boru. Payu diur paupu satu nomor ini, satu nomor nono. Sama. Amang pada nami, baik. Masuk museum di Simadokon. Suiti apa mau perjual bang boru? Terus ada juga. Upasatami ulus tuhamu. Dalam nami martangiang tutua tapat dega basa. Asa lam dipasu-pasu debatama pardalanan ni ngolu muna. MS tabatua ma parlingkuman dikina mok-mok debatama sileo tua horas mahamu di parorot. Amang padinami upasatami ma ulus tu pamurunami. Horas. Masuk ma museum di Simadokon. Mau lihat tema tapasahat tutua tapar ningga basa. Dilasni rohata diulauta sadarion. Naing pasaton ulus mahami ulus nagajang. Saya gajang ma umur muna dia mu amang boru. Jadi dapok ma na di julua dapok ma jupang ma na di jalahan. Saya di Batama naparorot perdalan ini ngoluta tujulanon lam dipasu-pasu Tuhan ma na niula tangan doho pikiran muna. Amang pada nami naing pasaton nami ma ulus tu amang buru nami baik dabang ma godang na hobar tu. Ya, Esther siap-siap. Sa totoo mga ramot kita pala pertijanon ipas kita sana ngomong satu nama nongai satu mengunjung manon jadi di son rora mi tulis ada imadina lopas satu nulus jamuang boru pa on uluson holan parsitier don alai tuat tu nama masuk aja suatu salah kita Nauli itu lang. ala ini baik kamu mang pada nami gabi sana sih gabi
Langsung, langsung. Langsung. Masuk Pak, kali dua, kali dua. Kali dua. Mak, jadi dihamu abang boru na boru nami isorodo hami pasahaton ulus na hapal si gajang rabu tuhamu na ditongan di ulut tadi bagasa sadario tangyang nami jalapita nami tomata bertua di bata sehingga madita betu hatta kalas ni roha gajang ni umur ng pasu-pasu di pasahat di tonga-tonga ni keluarga muna tujuluan nario sasongon hatan itu pura dohor nami si torop nadakana si torop manang ratingah nagabi jala mamura hula-hulana songsoni manang yak kaburuna sasasan sulu satu bontean sahat lutu satu parhorasan sahat mahitanang tu panggabian kami kauma ubsik na hobartu sih. Madi tuhata dilas ni rohata apala sadarion ima na majalo pasu-pasu pardonga saripeon anak doboro ni huriai nuaing pe dinalas ni roha nami dalam nami martangiang tutuhata pardika basai upasatami ulus na gajang ulus si torop rabu ulus na bidang say bidang ma aka pasu-pasu say torok ma aka poparan tujuluanon say gajang ma umur muna dia musaluna amang boru nami adur haduka ma togu-togu ni lobu hadur hatiti ma togu-togu ni horpo nang saur matua ma dia mu amang boru nami pairing pahopu marhite paparamuna satu nomor nini satu nomor nono satu solu satu botean toho di rondang bulan upasatami ma uluson saya sama amu tu panggabean satu parorasan totong diramoti Tuhan amang pada nami pasatami ma holong nami holos nagajang pada ma gudang nomor tu si